Čez sam rob je zmer težko jeti. To je ta rob, ki moraš čez njega. In moment pač prestopa roba je kočljiv. To je moje ime, ko grem spat in ko se zbudim, ne? In v tej predstavi je tudi to moje ime. Ne? Jaz sem tle človek Arna Hadžijaljević, ne? Imam celo kostum. Hudo, ne? To imamo pa leaflet, ali kako se reče, je, ne? Zdaj sem tik pred predstavo, ki smo jo že parkrat odigrali tle v Gleju. Danes pa gre za premiero, čeprav premiera je bila že 3 predstave nazaj, praktično. Tle imamo pol... 3 smo, a ne? Luka Cimprič, prosim, če se narišeš. Nič, sam predstavljate bom. Tle je pa Luka Cimprič, ki igra Frana Milčinskega. Ona je prav Arna Hadžijaljević v predstavi. Človek Arna Hadžijaljević. Ja. Tle vmes sem ta jaz neobstoječa in večna, pač brezčasna človekinja. To je Peter Harl, igra tudi danes v predstavi. Ki tretjo eminenco igra Edvina Kristana, pisatelj, ne, pisal je drame pa tako, no, pa ful se je bunil. Ker tle se mi premaknemo malo v leto 1900, ne, in govora je o teatru. Ti kar ne redi isto za vas, moraš se vedeti, no tam tiskar maja. Pa kaj se danes prodajo karte? Če premiera? Danes nas čaka zelo raznolika publika, od raznih frendov, familije, kolegov. Pišem guest listo. Za karte. Še kdo? Smešno, ne? Prav vedno se najde nekdo, ki mu moraš zlihtati karto. Mogoče pa je malo prisoten ta nek kompleks pri režiserjih, saj ne vem. Da so šefi, a ne? Ja pa, če piše tretja miniaturka, a pol bo premiera ali ne? Mislim, ne vem, no. To Šingo vprašala po našega producenta, s katerim je bil vse natančno dogovorjeno. Ker distopi tudi nismo imeli. Recimo, jaz vem, da delam marsikdaj napako, da se ne spustim v nek napotek, ki mi ga režiser da a priori, ne. Ker recimo v unem momentu ne verjamem, da ali se ne strinjam s tem načinom, ali imam v glavi nek čist drug pač koncept, kako bi nekaj naredila, ne. Je pa res, da včasih ravno to, mislim, to neko zunanje oko, mislim, še vedno je on not v projektu, ne, ampak je pa zunanje oko, ker te vidijo od zunija, ne, in je the best. Če se spustiš in jih res probaš narediti, viš, da se ti tako odpre neka nova dimenzija dojemanja tega, kar počneš, ne. Imam pa plonk sedmice. Danes sem pa tako prav že histerično živčna, ne. Tako celo telo mi drgeta ta moment. Ne vidi se, ne, to je pač ta nek moj notranji feeling, ne. Kar je v redu znak. Čez 3 ure pa pol je predstava in zdaj v ta feeling rastu. V bistvu ja, ta razpršenost je zdaj v redu, zdaj odhaja vse tisto, kar ne sme biti pol na odru, ne. Nič, to je to. Čakam me vaja zdaj čez 15-20 minut, da malo obnovimo, kar smo naredili do zdaj, a ne. Tako da upam, da se bom malo pomirila. Poglej me dobro v oči, oči v njih sam mrak sedi in lačenje, in lačenje, in lačenje, in lačenje. Zdaj se meni v Gorici dogaja, da imam zelo redko predstave, da imam tako do 10 predstav na mesec, ne, kar je ful malo. In pol, veš, konstantno, kadarkoli stopiš na oder, imaš konstantno nek tako, kar umetno se malo zaganjaš, nisi v neki formi v tem smislu, ne, da pač res vsak drug dan imaš predstavo in pol si kar že imaš. Ker je res pač ta prestop iz tega zaodrja na oder, ne, je ful lažji po mojem, če si uigran, ne.
šli prej. Mislim, za druga. Ja, no, cool. Grem še na en cigaret. Ena soseda me je non-stop me je hecala. Ama dej si glumica. Jaz sem imela tako, ne vem, 4-5 let. In pol sem jaz težila nazaj. Nisem gumica, ne vem, tako, kar neki. Pač gumica, ta elastika za lase. Spoznajte Tino, ko je avtorica tele mojstrovine na glavi, tako pri meni kot pri ostalih. Z njo sem že večkrat sodelovala, drugače me tudi privat striže. Marjan je obalo. Marjan, si cel? Se pa počutim kot ena res, a ne, starejša gospa. A ne, a veš, res dive iz gledališč, ne. Kaj je zmaga za igralca? Da ne rataš šalabajzer, da si pol na koncu lajfa rečeš, ja, iskreno, pristno in z največjim spoštovanjem do samega sebe sem pristopil k svojemu delu. Ne rabi biti to zdaj tako radikalno, da ti na čelu piše kaj, ne, ampak tako, ne, da ima res pol vsak igralec ima nek svoj podpis s tem, ne. Imaš take igralce, ki, ne vem, znotraj enega projekta, ki si veš v tekst pišeš in to, ne vem, zamenjajo par pisav, ne, ali ne vem, in delaš in tako. Zdaj bomo malo prekinili, ko bomo se skoordirali. Ja, ok, zdaj pa prekinemo. Predstavo imamo čez 15 minut. Ponavljam tekst, tako, tle je toliko teksta, da še zmeraj imam blazne težave in tremo, da bom to pozabila povedati. Čeprav ga znam v nulo, ampak pač nervirujem se, poskušam se zbrati, pijem vodo, ful se mi grlo izsuši. Kaj je šlo za, ko me mame praska grliček. Koliko je še? Branko Rožman, ki je avtor glasbe, je naredil ene zvončke, tako se slišijo trrrr. In pol takrat jaz stopim ven, ne, in počakam na takt, ta pravi in vstopim not. Kačke, razbijamo. Poj, ne. Tuj. In sedaj si oglejmo, kako je leta 1900 počilo. Med človekom intendantom in človekom imperatorjem. Še prej pa domače in tuje novice s človekom Arno Hadžijarević. Oglasi. Sponzor borbe je Melusina. ustna in zobna voda. Največkrat so bile odigrane na našem gledališču narodne igre s petjem. Rokovnjači. Danes sem ga še ne 2 bokala, daj ga še 1 bokal. Mi smo mi, kranjska kri, ne fali. Viva, alternativa, viva, alternativa, viva, alternativa, viva. Oni so ljudje, ampak številke v tolpi. Včasih se zgodi, da tudi če publika ful spremlja in sprejema vse to, da v bistvu to ne pride do tebe, ne. Danes do mene to ni prišlo, a ne. Ko mi pa čestitajo, pa mi rečejo, da je bilo super, pa ne verjamem. Enostavno tako. Zdaj se bom videla z enimi prijatelji in pol mi bo čez 2 urci čist fino, a ne. Tako, no, pač. Zdaj pa je tak, ne vem, neka pričakovanja sem imela od sebe, ki jih nisem lih blazno dosegla ali karkoli. It's so nice to see you changing. It's so nice to see that rainbow you'll become.
bistvu tukaj se ravno povezuje ta vizualna nota. Pač delaš, zidaš, ravnaš, barvaš, urejaš, preurejaš, spreminjaš, delaš nekaj novega iz starega. Živijo, jaz sem Andraž Mazi in sem muzičar, šizofren muzičar. Ko me ful enih stvari zanima, pa me skozi mede pol. Malo v Indijo, malo v Afriko, malo v Ameriko. Pa mogoče to še najbližji opis, tako. Špilam kitarce, valjda s kitaro sem začel, pa me je firbec matru, kaj se še da, razni slajdi pa take citre. Sorry, kaj mi pomeni glasba? Jah, to je to, mislim. Recimo, zdaj sem letel sam na more, pa v bistvu nič ne rabim. Vzel sem kitarce, lahko eksistiraš s tem tripom. Z muziko, no. Osnovna, pač začel sem nekaj s klavirčkom, pa kitara uletela, sem začel, mislim, malo klasiko, to pač nižja, standard. Pa je srednja prišla, je bil rock'n'roll, dobil kaseto od Hendrixa. Jaz ne bom več hodil. Pa po srednji nisem šel v glasbeno, šel sem na oblikovno, pa The Best je bilo. Jazz me je pol zadogajano po koncu srednje. Pa sem nekako prišel celovec po 1-2 letih, pa to končal, mes pa itak s folkom pač. Mislim, zdaj mi pa najbolj dogaja to, ne, ta slide kitara pa neka world. Bi se udi, ko so vsi tako valba lubuski, furajo več bendov, ne, tako nekako znese. Tako imaš skozi koncerte lahko. Se je prav ta finta, ki je bila počas, da imaš en bend, pa dober. Ene par jih je, kot ko živijo, no, ampak ne pa spet toliko. Mislim, jaz pa itak, jaz učim drugače kitaro, ne. To mi je en tak safety. Kar se tiče pri plačilu muziki, je zelo tako razfukan. Sej, recimo, igram s parimi bendi, pa so skozi špili neka klaufa. Pa preden ti te honorarje dobiš izplačane, se vmes že svašta zgodilo. Itak mi je tudi cool s tamalimi delati, pa naprej predajati to, kar je mene drago, ne, do zdaj. Tako da nekako takrat, ko sem bil v šoli, sem rekel, okej, bom stisnil še to pedagoško. In se je vse lepo poklapalo.
pač skozi igranje pol tudi lahko napreduješ, ne, mislim, ne zdaj, da bi sedel klej pa ful vadil neke stvari, ampak pač igraš, pa igraš. Tako da ja, dosti igram sam, zase. V bistvu klej še lažje, no, doma je pač itak, so frendi, pa so neke obveznosti, pa bendi, pa vaje. Tako da če imam kdaj v kosu cajt, pa ga najraje tako izkoristim. Pač da si sam pa inštrumentek. Ampak ni pa variante, da ne bi, mislim, s folkom pa moraš igrati skozi. Čim več različnih ljudi iz različnih stilov, pa backgroundov, pa ne vem. Najboljše je tako, da pač res ni, da si 100% notno, to je to. Ti pa mogoče, naprimer, racijo, da greš lahko pol še manj dlje, ker si v tem feelingu, ne. Zdaj, odvisen, ja, kakšna muzika, ne. Če igraš pač neka pop format, ne vem, komad, pa neki party, pa to dela racija tudi zraven skozi, ne. Pol odvisen tudi kakšna zadeva, zdaj, če si že neki koncertov dal skozi isto ekipo, pol kljub tej raciji nekako ti je na free, pa ti lahko dogaja. Ampak najbolj nek pretok je pa meni vsešnik, pač, kaj je free forma. Zdaj to valjda ne rata zmerno, to je zelo se pol res odvisen od tega, s kom igraš, pa kakšen je feeling tisti dan ali ne, in karkoli. Ampak, če ta pravi ekipa skupaj, ne, je full magic. S kakšnimi vsemi feelingi greš lahko dan po koncertu, v bistvu kar odfukan. Lahko je prej čist bad, ne vem, pa je na koncu totalno good. Tako ves ta experience, ki ga šeraš neki pač z muzičarji, pa itak, pa s folkom, pa plec, pa ful se pretaka to, ja. In če vse je nakonektan nekak isto, tako kot droga, res. Okolje te ful inspirira, no, to je to. Ipak si pač ti, ne, mislim, drugo okolje se predstavljaš, ampak še vedno nek odzadij. Mislim to, da recimo sem kle cel dan ležal na plaži, pa igral zvečer itak ven prišlo, nekak drugače, ampak si relax, pa je love and peace. Sam na dol. Sam dol. Sam na dol. Na gor ne gre več. Mislim, zdaj pač včasih, če si na sami špagi, gre na dol, če si pa na odru, pa lahko tudi greš nazaj gor.
Backstage is a very special place. It's like a limbo. Do you know limbo? Like hell, heaven, limbo. And also very selected place, you know. Not everybody can go. Only you dance here, so you have a right to be in the backstage. Okay, the door is open. People comes in. Already this music is going on, and I'm dancing. I love the theater. If I don't know, when I sit down the stage or theater, just feel happy. I don't know why. 23 years ago, when I was 20 years old, I decided I become a dancer. Then I start training by myself, and then try to find what is dance. Do you know what is dance? It's a big question. With the warm feeling I make, and then I start. This performance, I want to show very optimistic point of view for the dance. You are clapping hand by your sense. It's like a common sense. Dance exists everywhere. Okay? And dance is not fixed in anywhere else. Dance is moving. Means dance is situation. Dance is condition. Dance is event. Oh, this is dance. What a beautiful dance. But if something missing, start like a break and disappear. And I want to see again how to make it. Choreography in general means it's like a fixed movement, you know, making the movement and put in a dancer and fix everything. I don't like it, and I don't do that. Till now, in this performance, even in this performance, I don't have any message. My performance doesn't have meaning. Zero, actually. I have nothing to say to the people. Actually, I'm not choreographing at all. All the movement comes from each dancers. And just I want to make the situation that dancer's movement will be the best in this situation. I was studying design in the University of Fine Art, and then my professor said I have no talent to be a designer. Okay. And then I met a great dancer. His name is Min Tanaka. I started dance as Buto. This is for sure. My first piece is I painted white, shaved head, and then tanga, this kind of thing, and just dancing like this. Just dancing. Actually, I don't know what is Buto dance, because Buto dance doesn't have any definition. To think about the environment. This is my Buto dance. Or environment including you, dog, floor, air, light, sound, smell, all the elements. I was doing a lot of time just on the street, nobody watching. I needed the money because no job, no money. Just like a parasite to my mother. And in Japan, one park, big, huge park, there's a lot of homeless people. So, go to the in front, homeless people sleeping, sit down, doing something, and just go to in front of homeless people and start to dance. After 1 hour, you cannot come back so quickly. You need 30 minutes to come back. My life is whole time like this. Just try to do something. I didn't want to go back to Japan, and I was living in Europe 10 years now.
And then I felt I loved one girl, still loving, and she's Slovenian, and we can go to the Slovenia together, and we can get married. And then this year, 1 month ago, I got status also from the Ministry of Culture here. So now I'm safe, independent culture worker, hired by Ministry of Culture. Stage has a power. Stage designed to show something to the people, audience. If you are on the stage, you are watched, right? So, how you are watched? This as actor, as actress, as dancer, as pantomimer, as you wish. I want to be as myself. But question is, what is myself? I don't know yet. So I just still trying, facing, inevitably facing myself on the stage. In the beginning, I really like to show my presence to the people. That's why I become dancer. Hey, look at me. This is my really motivation. I was a singer of the punk band. I was same hairstyle I had when I was high school. I was doing the punk band, shouting the Clash and Sex Pistols. But now I feel I really want to show myself and the people. It's a big question. I think this is myself. I try to express this one. You put out this one. Already, if you put out this yourself from yourself to express to the people, already this is not yourself. If you try to express yourself intentionally, it becomes acting, likely. It becomes the lie. If you don't express yourself, you are not yourself, you are not you. What is your expression? This is a big question, right? What do you think? I'm living in my thinking. I cannot get out. I'm prison in my brain. There's no objective point of view. It's all I sense you, so you exist. If I don't see you, you doesn't exist for me. Ja, delam iz sebe, dajem sebe iz sebe njim. Sebe iz sebe njim dajem. Kaj bi lahko povedal? This is the sound of your awakening. Ko veter popelje te tja daleč stran, tja daleč nad vsako ravan, zaprizdaj oči, ko ti je lepo, saj polja šepetajo, gozdovi pojo. Hey Nadava, hey Nadava, hey Nadava, hey Nadava, hey ja gozdovi pojo.
hey nadava, hey nadava, hey nadava, hey nadava, hey nadava, hey gazdavi pojo. Ciao. MC Yes. pomeni. Master of ceremony. Do we live an electronic existence in this earthly world? Or do we live an earthly existence in an electronic world? Hayawa, heyawaja! To je pač vloga, ne? To je vloga, ki jo imaš kot igralec, kot dramski umetnik. Pač si vživiš eno vlogo in jo igraš, ne? I'm alive! I'm alive! I'm alive, heyawaja! Kaj mi da? Ja, da mi dober feeling, da mi potovanje v Slovenijo, čez vikend. Kako fantastično je to, če človek živi v Kanadi in potem pride v Slovenijo čez vikend. Recimo. This is a journey into the planet Earth, when the Mother Earth is calling and coming us closer and calling and calling and calling and calling. Stage je pa tako, ne? To je pa en takšen adrenalin, ko se enkrat navadiš na stage and performance art, it's a passion for performance. We're on a skywalk to the stars. We're on a journey beyond all the lines, beyond all the lines of control. Ko se je nekaj zanimivega zgodilo, je bil to Flash. Ko se je nekaj fantastičnega zgodilo, je bilo to Flash. Ko se je zgodilo nekaj presunljivega, je bil to en Flash. Ali pa zagledaš kaj, ne bilo, da se mi zagledaš kaj. No, in potem je iz tega nastala takšna teorija flasherstva. In na koncu imeli en punk rock band, kjer sem imel potem na koncu spodobljivne flasher. Zaradi tega Flash, God, Flash, dog. On a skywalk! Ja, karijera se je zgodila spontano. V gledališču sem bil, nekaj v Kopru, nekaj v Izoli, nekaj v Trstu. Potem še ta band, so imeli band, Pudding Fields. In delal sem pač nekaj na radiju in televiziji in potem sem poklicali gospodje Mladeniči iz ambasade Gavioli, če bi sodeloval z njimi in sestavil en projekt. Wow, ja, super. Tam se je pa združilo potem vse skupaj v eno. Flash! Ne, zdaj je bila to ena spontana evolucija dogodkov. Soundcheck 1, 872, 887. V 80-ih, že v 70-ih letih so bila razna gibanja, ki so govorila spravite gledališče v diskoteke in tako naprej. Takšne so bile ideje, ne? To je bilo pač potem vdijanjenje tega. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Future Beats Countdown 2010. Ko je bila ambasada Gavioli v idejni fazi, je maestro Gianni Gavioli je bil povabljen strani investitorjev in je nekako povezal elemente, ki jih je doživel in videl na slovenski obali z komedijo dell'arte v kontekstu 21. stoletja. Make me skywalk, I wanna fly. Make me skywalk, so through the rainbows. Make me skywalk. V Kanado sem šel študirati in Toronto se mi je zdelo najbolj primerno mesto, glede na to, da je najbolj multikulturno mesto na svetu za študirati kakršnekoli zadeve, ki imajo veze s kulturo. Fine arts and business, focusing on performance. Potem se je zgodilo to, da so drugi ljudje prevzeli management ambasade Gavioli in mi niso več plačevali letalskih kart v Slovenijo vsake 2 meseca, kot prejšnji. Potem pa nisi več toliko noter, si več v Kanadi kot v Sloveniji. Še pa vedno en kup faktorjev, ki vplivajo na to, da se stvari razvijajo. Že imamo pa zdaj prav strukturiran live act, ki se ne ponovi, ampak ki se zgodi 3-krat v 3 sekvencah. Yeah, I mean, it's new. Like, I mean, what we do on stage, it's all improvisation. And I think that aspect of it is what's most interesting. I'm just gonna do my hair here. Children of the stars!
it's more like a dialogue, right? And he's interacting primarily with the audience, and then also with me, and then we have the music as a background almost. Make me skywalk, I will confess you. Make me skywalk, I wanna fly. Make me skywalk, soar through the rainbows. Make me skywalk, breathe the stars. Pravzaprav je tu te četrt stvari nepričakovanih. In to pomeni, da se moraš koncentrirati in že instinktivno loviti, kako se bo glasba spremenila, kaj se bo spremenila. Tudi če ne poznaš komada. In to zahteva koncentracijo, da bo stvar prišla skupaj z glasbo, bo prišla skupaj tako, da paše skupaj, drugače se boš popadil celo stvar. Emotions are lifted, senses addicted. This is skywalk, we'll always fly. Spravite gledalce dol iz odra. A se spomniš te fraze? Je en prehod, ne? Je en prehod. Ena stvar, ki jaz res ne maram, je privatnost na odru. Sem imel pa večkrat momente, prav na celi v elektronski sceni, ki se pripravljaš na to, si noter in te ti pride. Kaj se dogaja? Messageov je ogromno. Message je odvisen od koncepta večera. Ni message MC Flasherja, so koncepti, ki jih osvojiš in jih potem projiciraš noter. Zdaj ura 4:30, ob 6 zjutraj imamo še en vhod z enim tematskim sklopom, ki se nanaša na nov dan, pozitiven vhod v nov dan, euforijo o prihodu novega dne in s tem se tudi poslovim. Jaz grem iz moje perspektive, ker grem čisto po feelingu, kaj bi meni osebno bilo fajn. Potem te stvari dam noter. Trenutni koncept Ekofestivala je tle povezava ene par različnih konceptov. Eno je čisto ekološki koncept, po drugi strani se nanaša na Native American tribes in se nanaša na tehno-gajanizem. Gajanizem pač Gea kot boginja zemlja, ne, v postmodernem kontekstu postane cyborg. Ladies and gentlemen, please welcome, right here with you. Veš kaj, ne, jaz sem katalizator, ki spravlja skupaj različne elemente. Tam, kjer bi določene stvari, ali določeni ljudje, ali določeni elementi rabili ogromno ene energije, zato da pridejo skupaj, nekako imam to opcijo oziroma sposobnost ali možnost, ne vem kaj je to, da jih spravim skupaj namesto da bi porabili za to 100 enot energije, jih porabijo 20 recimo. Če pogledaš recimo dol, gledam iz višav, postanem nekaj višjega, vsaj počutim se tako.
jutri je premiera in končamo. Sam tem, veš, v tam v tretje dejanje, ne, tist. To je taka psihoza, da ne znam ti povedati. To ni nič, to ni tako težko. Ampak to je taka psihoza, veš. Tist, ki imaš črno pred sabo in veš, da moraš ti ratati. Mojo kariero 20 let plesa, po mojem to je Kafka, to je najtežji proces, najtežja predstava. Pomembna je psiha tukaj. Da če si dost umirjen, še posebej v tretji dejanji, kjer moraš biti zelo, zelo umirjena in skoncentrirana, ker smo 36 punc na odru in moramo biti kot eno, tam imam malo tremo glede tega, da ne izpadem iz linije, muzikalno, da ne. Po mojem tam je največja koncentracija, ker jo moraš imeti. Je bilo kar težko v Romuniji takrat, veš. Mi smo smeli zunaj iti, ne. Pa če smo, mislim, tisti, ki so uspeli iti na kakšno turnejo, takoj so vsi ostali ven. Tako, kar izginili so iz hotela, veš. Kaj, ki ste imeli v Romuniji? Ja, ker je bila, mislim, s Čaušeskom nisi mogla nikamor iti, ne. In če je bila kakšen poseben turnej organiziran za tujino, eni kar iz hotela, iz sobo po noč, da niso videli organizatorji, so šli čez okno in so kar izginili. Recimo, jaz sem izginila iz opere. Prišli so po meni, ne vem, ob 8 zvečer in so rekli, čez 2 ure, če hočeš iti, greš v Slovenijo. Rabijo te. Bo šla ali ne? Pred 19 leti. Seka, en gospod, neznan, totalen, greš zdaj v Mariboru. Seka, kako? Z vami? Sploh nisem vedela, kdo je ta gospod, ne? In enostavno, drugi dan bi imela premiero Aido, in bi morala plesati in sem rekla nobenemu, sem si naredila kufer in sem rekla spet, Bog pomagi. In sem se usedla v avto za en neznanec čist, pa me je peljal v Mariboru, ne. Srečala sem se s šefom baleta čez 10 let. Sem bila v Klužu, tam v Romuniji, pri meni v bivši operi. Na eno premiero pa sem srečala njega in sem tako me gledal oddaleč. Radasan, si izginila takrat. In to je bilo to. In jaz sem se smejala, sem rekla, ja, nisem glih, evo mene danes tukaj, ampak so mi ful zamerli. Da sploh se ne predstavljam življenje brez baleta, ne, to absolutno ne. Samo recimo imam eno hčerko, pa bom rekla, da se ne bi želela nikoli, da bo ona balerina, ker je ogromno garanja.
rekla, da mi balet vse pomeni, to absolutno ne, ni šans. Ampak ogromno mi da. In ogromno mi je dala v mlada leta. Mislim, to mi je dala Zdaj absolutno ni več na prvem mestu, družina je na prvem mestu in ogromno, ful uživam. Kot mama, kot žena, kot ne vem, ful uživam. Kot gospa, ampak balet absolutno leta in leta je bilo na prvo mesto. Vadimo pa grem plesati. Vsakič, ko grem na oder, moram narediti. Jaz pač sem verna in vedno rečem, Bog pomagi mi, pa grem na oder. Daj, moramo iti, ne? Jaz sem se moral pripraviti. Sorry, moramo iti. Malo sem živčna. Živčna? Aha. Mogoče utrujena, ma ne živčna. Megla v glavi, veš, tista tako. Ja, taka čudna. Moramo odpreti oči, veš, tako neki ne. Dobro, da je danes, pa ni jutro, veš. Veš, kaj si želim? Da moja babysitter pripelje tam na koncu, ampak na koncu, veš, tam proti koncu, ker začne koda se imenuje glih pred finale in tako, in da vidim mojo hčerko v kulisah in da res, in da razturam zadnje trenutke na oder in da grem in da jo objamem in da jo poljubim, ker jo toliko pogrešam, res, ful. Moram reči, da je zidarski stage precej bolj primeren za eksistencialne zadeve, ker nažalost vsaj v teh časih, kjer smo, sam glasbeni stage ne da ni toliko feedbacka v samem finančnem porastu. Moram pa reči, da zidarski stage pa je vreden svojega denarja. So nice to see you falling. Yeah, it's so nice to see you down.
nice to see